Olá, olá, dia maluk telespectadores Sabor Timor. Imi dia kala Espera kata kimi hokunisang nebe que dia kori assiste programa Sabor a Timor. Dia que sente content TV tamba programa Sabor a Timor. Mai hori fai menu oin iri atu promove tene produto aihan lokal nian. So ohin loronian sa semana kotuk liba how ho itania chef Celestino ami fai hona kona ba sopa laqueiro no caldo ailia manu Timor. E na fatin iha município Inaro, posto administrativo Maubisi, liuli ia centro local culinária Maubisi. No hin loron rasa mesak det, house hamaluk ita bosira ho itania chef, no sei fa experiência ia expert kona ba culinária nian. So koruju hakarakatene semaknya maita sistema tu. Dia kala Dia apresenta itinerário completo. Naran Angelita Tino Mendonça, harus estudante centro tiba. Ohin lorong hau maksaihan san chef ba centro culinário local Maubisi. Sim. E contente teves bem bele ohin lorong ita bele fight na experiência com a atu teknia e hau ka kuruju hakar hatan tama sama bing hakar kilisai chef. Hau karak kili chef tamba hau gosta los tem. Nebe hau karak kili chef. Okay. E menu ohin lorong ita si halo saida. Ita si halo kona ba Aifarina Desa. Oh, Aifarina Desa. So kuruju hakar hatene ingredientes que processo atu halo Aifarina Desa na fatin hiya kanal jemeng. Dek telespectadores, ohin loron ita nese explicar na katak ohin loron ita se halo Aifarina Desa no ne ingredientes sere det turmai ita ne chef se apresenta ba sabores culinários lulu ba telespectadores sira yoma. Jadi Aifarina Desa ni ingredientes makanesa, Aifarina, brinjela kini, o salsa, o tomate, o adilafuna, ne lismea, ne nanfahi fresco, idane minazete, o masi, o pimenta. Diek telespectadores ida nema ka ingredientes principais nebe ko orsinete se halonya processo konaba Aifarina Desa e hofer katak telespectadores mus kuruju hakar hatene ne processo sama be tu fonu ba telespectadores katak produto sirene antes ne fase moso tuona no produto sirene mai husi itania inang aman sirene be ke lilu iha posto mobisinian ne ayam produto lokal mai si posto mobisinian. So turma ita se processo hareba onsa atu teknia los kalabi. Agora o processo onsa primeiro. Primeiro ita kuai farina. Okay. Kuai farina. Ito koi farina sainya. Rasanya kulit. Okay. Primeiro hau lokahi lai. Bene be ami preparo niha. Sana ne. Lokahi. Mais ou menos bene hang kopu hira. Bene mais ou menos nia kopu lima dan sana. Oh, kopu lima sana. Sedane farina. Tirmita kuai farina. E telespectadores sira antes ne vamos fazer limanteona. Pastena. No, agora vamos ujar luvas hanesan tem chef para onsa atu prevene labelo contamina bacteria. Tamai hang ita precisa mos higiene. Okay. Bene bita prepara uni humi. Okay. Berbing, kuat ada hau jalur mas han tempo itu. Musikik bing nia favorit hakar sai chef ne kalai. Dek telespectadores hau se azure tene chef di kwa Aifarina o dia sainya kulit. Aifarina ini ita usa Aifarina de bene. Kinot.
Aifarina Mungkin kino. dia, Mungkin ebe mesti ya. nya gaulio kino. Ya gosto liu ne kino. Ini sabor ini Sim. kita uja Bebe. ja kinor, kemudian bolu manteiga. Sim, eu gosto de manteiga. Ini ya proses masanya. Waktu meta mais ou menos, orsire ni processo tem, mais ou menos han minuto hira. 30 menit olio. 30 minutos negara. Também tá serrinha taça agora. Oke, diak. Orsire dene hau tau sestelai. Mana? Paturma isi Sabele. fera Sim. balu alas kalai. Ya pernia taça lalai, sekali buat dan sini. Ya. Bodet kan ya taça keleur. Assim. Oh, kuah mis halo itu halo. Sim. Fera berapa ni tasak lalai selas kalai. Iya, fera mas ni kor mas kapas los. Oke. Além de Aifarina, ia produzir uma ita usa se laos Aifarina dia kalai. Dia fihuk midar mus dia. Fek midar mus dia. Sim. Fek ropa sira mus bele kalai. Bele. Oke, setala sira ni. Sim. Agora tá fazemos. Ok, tá saitia. Dia que sabores culinária agora darão. Fazemos. Bena kali mai foi tau ka ou ita langsung tau ba Langsung tahu di tanah. langsung tau di tanah ya. Ya. Kalau dia tak saitia. Mais ou menos dan Aifarina han minuto hira. 30 minutos. 30 minutos, Olio sim. tá. Olio. Tamania. Si doro. Itu irmai kita se hala seretan. Firmai, kita kuah berinjal lagi. Brinjal aqui. Além de brinjal aqui, brinjal ida cor violeta cor. Ini mas bele ka? Oh ida cor mutis bele. Dia kelima kidan. Ida nih ka? So ida nih. Sama-sama ida nih. Nia mak paso Aifarina kahan ta Sim. senti gosto. Oke. Nuri ta kuah. Abel hajure. Bele. Kuah Kuah. ba. Numis han Sendiri. fuang hira fari be brinjal. Nia 5 det mesti. 5 dedos mesti ya. De sabores culinária, hoje tem chef diangkat. Além de hakar uja brinjela nesang ida nia lotuk no nar gitu nemas bele. Oh itu uja de kikon nasa nemas bele. Nene tona. Tona. Oke. Ta kuah di lafuna. Ada pun kuah halo raung. Si. Ya balu kuah helana. Terus nih yang hera-hera. Oke, to jani tasai. Si. Sama-sama ita uja adi lafunan. Adi lafunannya orsida nih prosesu si kau ramutu ko Aifarina ebe tedang nih. Além de uja adi lafunan ihatan asa modo seluk ita bele uja kalai chef. Bele mebe ami uja barak liu mak dene. Iya, oh então ini orsinya proses turma ini Fuansa iha mor kituan, Si. iha midar husi sabor husi Aifarina los kalai. Si. Itu si kuah hotu. Si. Kuah. Fatin informa ba maluk telespectador sira katak. Produto mesa produto lokal no idane mos higiene. Ansa iha alternatif sir balun lagosta tama lagosta moro kalai. Si. Ni ita bele uja moro silk bele kalai. Bele. Além de adi la funang. Ni ita uja sere mak dia. La bele uja dek liu. Langsung. Langsung. Dia telespectador sira agora dang ita hare
Aifarina haturona ia ahi no how itene chef kuatena berinjela no ai lafunan itu messi sai nia continua sai datang. Ita si kuatan lis. Okay, ita lis ya lis mian. Sim, sim. Nemos mesa com esse produto local. Ita tem que produto local ne sabor ne ita com han bahira han produto local. Sentinya sabor ne capaz de los kalai. E bersama kita udah lis minute, iya lis Bombay, lis mutim bele kalai. Bele, lis Bombay mas bele, mebe lis mia me kor mian to nebe. So, mia mangbibi. Bele halo kores babe, orsida ini final darene senti capaz. Lis mia ni hang fuang hira. Rua otol. Rua tol desi ya. Tamini orsida kan buru. Pani budu. Além de baru na gosta lis ni, asa ita bele tau fali lis ida muting ou lis Bombay mas bele kalai. Mas ben ye prefere lima ke lis miang los kalai. Tamane kan budu. Okay. Kuah fali tomate. Tomate mas ida Kuah cuero. Kuah halo quadrado. Kita agora mistura ham itu. Sim. Oh, ida Ida ni brinjela. Itu sudah. Sim. Salsa. Tamasa mau aja salsa. Ni mori. Oh, harapannya be ita horoba ni isne morin. Sim. Salsa? Salsa itu Salsa itu. Halo kuah halo rahung no sekali. supaya yang sana. Kita lalu ya. Tahin ni proses ita dan kali dan ni. Untuk tehentia Sim. Aifarina ne tasak telai. Pois maka ita tur film ita dam fali Brinjela. berinjela. Sebele ohin daihan baya ita lokahi. Continua hodang Dan brinjela. berinjela. De aquela espécie de turmai, ita ne chef se continua dan berinjela. Mais ou menos han minuto hira dan 20 berinjela, 20 minutos. De telespectadores sira bel hare ini Aifarina mos dan nina kaliona. Aifarina mos morin. Kita hare nia tasakona kasida. Bite hin minuto balunta nos kalai. Las. Bemos hare basic na kaliona. Hat koruju hakar khaten tamasama ita hanaran produto ikusmania naran Aifarina Desa ne tambah sera. Inspiração husi be Aifarina Desa ne. Também kita usa ni ingrediente yang dia kira ni mah marang Aifarina Desa. Oh ne Aifarina Desa então ne mais produto lokal los kala lili iha mau bisinian los. So telespectadores de hem bena kali ita se tahu berinjela depois de dene ita dangnya 5 minutos sene ita continua tahu adila funan los kala kaur hamutuk de dalaida Kahur dam hamutuk ni dan ida dan tia brinjela
berinjela tasak te mita dan fali ila funamos. Iya nesa oin hal oin ita kolekata ita uja nang fai. Além de tambah sama uja nang fai nang sir bele kan senang karau nang manu nia bele tama hotu kalai. Bele. Bele. Si nang karamos bele. Mabe tambah sa ida agor dalam tambah sama ita presija uja nang fai. Será que idane nia saborne kapas du ita kon hang ho Aifarina dan ho budu neka o gak ne opsound de. Nia sabor liu tahang ho Aifarina. Oh, sabor hang Aifarina. Hen tasak talem ursita kwa nang fai neka ita hen kwa de tana. Tapi dane parte ba kita ko. Okay. Tek telespectadores hen tantalai. Es bena kali ita tahu i proses turmai adila mos adila funang ho berinjela. Ina fatu informal telespectadores rakatak bel hakarak halo kreatividade tu telespectadores nyakar geuma luisi Aifarina tambah chef ema hatane katak Aifarina ema hatane kat hal dan date sona date tunu date I agora ita halo fali ba ia menu fong linar Aifarina Desa los kala ne sida ka kurojo hakar haten nia sabor ne bisa Orsida Aifarina tasa ita si hasai Aifarina malirente ita si tahu ya bol ne si tahu ne depois ita si deut labele utliu deut ne det depois deut totutia Orsida kan kesedang adila fungan to adila fungan ita fotai deut totutia Aifarina fotai adila fungan ita mix moto depois ne jadi ona otoma kita sidas ita si hare sona tanam fahi ita si Tek telespectadores y kurojo hakata ini turmai para vemos mana zona turmai au berinjela tehnya 5 minutos 5 minutos 10 minutos y turmai tak kuan nang fai nang fai mas ita hari de fresco ne los kala si nang fai ita kuah mis si Dene halo ba porsi hira quando da Aifarina Desa ne. Nita halo porsi. Ruamos dia. Emana rua mos dia. Nem tolo dia. Anasan ne ba mata bisu ba dader mos bele. Mos bele café loraik mos bele. Minha hade. Tahu sei kaur hone tempero sotu. Temperos mak masin ho pimenta. Pimenta dito. Mais ou menos hang kanur hira. Pimenta ho masin. La bele to kanur. Ne tu direknya gosto los kala. Se balon la gosta pimenta, bele opção selo kala tau masin dos bele. Bele. Mas mas não faz né orse nia ita sona ne han tempo hira. Ya, lato 5 minutos. Lato 5 minutos. Tamna faz né lalai. Além de tu não mos bele kala. Bele. Mas dinhe sabor la hanesan los kala ita sona ho sona ma dekliu. Tama tu não mos nyemas ham proseso tu, mas sona par nyalalais. Diak maluk telespectadores Sabor Culinária ita hein oin dante na Aifarina no berinjela on berinjela 5 minutos no Aifarina 30 minutos turmai hausa tene chef se hasai agora ta hasai uluk makide nebe Saya kai farina. Aifarina talai abela zira Saya tahu langsung aja nih dia. okay oh tahu ya Boleh deh. okay Kalau sedikit sih.
Lepas tebes Aifarina nya tasak, nya kor bonita tebes. Firmai. Kita sei Hasai fali. oh hasil fali berinjal los. Jadi sabor kulinare berinjal amos tasak kona. Ni sekarang dia lihat, dia 5 minutos nya labele li 5 minutos tambah, ni bele dorok los kalai. Kita bele tafale di lafuna, kita damna. Di lafuna 5 minutos. Nya lalai de. Agora berinjal tasak kona. Firmai. Foto fali lismia otomatis o Oh, salsa ita kuate na. Nebe salsa ne kita karak tahu labele tamus di. Nanti yang sop sound it los kalai. Kita homoto. Mix sama tuk dia. Si. Tahu masih itu Masing pimenta majemes hang kanuru ising hira. atau kanuru tuan dia. Labele merliu, labere tam pimenta manas. Si. Se masing te tahu liu nanti merliu los kalai. Baru kita mix sama. I Aifarina ne bele deut na ka hena. Bel Ni manas te bele deut? bel. Okay. Hansa no internet chef kole katak labele dorok kilos kalai. Labele rahu. Dia mau telespectador Sabores Culinária irene maka prosesu atu sai Aifarina Desa. Motona. Sebelum yang sana itu. Masih ni dan aga. Sana itu na. Tasihin adila funa ni batasa. Tetawa si mix sama. Kayaknya adila funa mo tasa ko na. Tasay. Dia mau telespectador sira informa ba terpesira katak aidila funang ita skala mos labele tasak lu selainnya bele dorok. Di proses turmai Tahu mutu ko. mix ho Mix sama mutu ko. lanjut deh. Agora tá só na farinha farri. Não faz mais ou menos nem a minuto hireto sona. 5 minutos de A 5 lalagem. minutos. Labele seret nya bele sono 5 nya bele labele moto bele los kalai. Sim. Mire de usamos minha aje de tambane seguro los kalai. Sebalung ihansa kolesterol hakarak uja mina ser prefere lu maka mina azeite.
Dia Sabor kuliner behare. Teneses tahu tina nam fahi bai. Tasu di sana. Ini 5 minutos sana. Tasak kita beli hasil. E além de rabelar uma tem instância lá usa, né? Dia mal telespectador Sabor culinária não faz nia sabor nia morin capaz tebe também onde tahu temperos ne masing ho pimenta itu ane los kalai. Primeiro tebe filão na kari. Cormos capaz. Nasa o internet kole katak bele halos uhilya option seru khane sang nang karau nang mangmus bele e Aifarina Desa inte bele serve bai han sa evento botrumo bele kala hane sang iha evento formal sira ita bele eman sa ema bot na ulun sira bele los kala bele ni bele sama ta bisu dadermos bele los kala. Firmai, tasa kona. Asai. Ita foto fale. Vai. Okay. Dia malu telespectador sira. Turmai tene chef se halo proses by the plating yan may be in lai. Se hasai Aifarina ho Adila funa. o inta mix hamutu. Abela dulu. Uja kanuru. Sama-sama identitas la presija uja masing o pimenta. Ini hasilnya dari Aifarina nia. Sabor tena. Oke. Baik. Kita tahu jadi brinjal otomatis Ya. Ini bela ne porsi ema ida det ne kala eh. Ya, manfaat. Dek telespectadores, oin hau itene chef Angelina, oin proses halo Aifarina Desa ne proses makne, ikus ne finishing makne, turmai tu kokone sabor, na fatin acompanha programa Sabor a Timor iha canal Gemen, depois de anúncio balun tu irmai. Dek maluk telespectadores Sabor Culinária fila fali iha programa Sabor a Timor. Dia ohinta proses harete na Aifarina Desa, usita dante Aifarina, ita dante brinjela, iha di funang, no ne temperus oin hanesan iha ismean, iha tomati, ikus mai agora nia plating proses ikus masane. Turmai hawatan kata telespectadores no itane sefmos curiosos atu kokone sabor onsa e telespectador sakar hatene sabor onsa. Agora how safe tene safe sei coco. Safe? Bele coco.
gosto los. Nia moring sabor tebes i nia kormos kapas tambah ihane aidila ho Aifarina los kaes chef No, no, Aifarina. i iamos ia brinjela kiko ia tomate no ia salsa tan i halonya kor sai kapas i hause koko iamos namfai sabor ni mori sabor kapas. Chef, akar kule kadak, bateles petalos kadak. Idane saudável tebes, tama seda? Ini masak produto lokal deh. Sí, producto local. Chef bela kokotan. Terima kasih kokoh namfai. Fura kapas, sabor, kapas tebes. I haver katak sabor Timor, lilu, para telespectadores, sabores culinária, curujur hakar hatene, atu kokone sabor, bele, telespectadores bele halo tuir, telespectadores criatividade, hakar troca não fai tau hanestan nang karau o nang manu i balung lagosta morukusi adila funan labatida la ujamas labatida hansa lagosta brinjela bele opsam brinjela serumus diakela mas be idane mesak produto lokal det i espera katak ohin Aifarina Desa ne bele inspira mal telespectadores de sabores culinária uma bel halo tuir i ne saudável tebes los caletene chef i lori equipa produção programa Sabor a Timor, la halu hato obrigado wine. La halu harto obrigado wine. Aminya proseso hilor makita. No hau Jose Alvaro. Angelita Timan Mendonça. Poikio produção lilu ba iha itania Sabor Centro Culinária Local Mobisi. Lalu atau obrigado wine e ita se hasur malu e episódio turma e adeus.